телеканалының эфирінде хаберлер авто программа авалиетілі студияда мен София Шукурова чалышам. Кечкен едікун девамында олған en актуаль меселелер мебеттікі яйында сейір етіңіз. Қырымның иш адамларына акимиет ярдым қолыны ұзата. Дистанцион тәсил алуғында ана-бабалар ве балалар насыл қиынлықларға раскелейлер. Пандемия себебінден чоқ ұсысалар зарар көрді иқтисадиеттерде ақсав пейда ола. Қырымның иш адамларына акимиет ярдым қолыны ұзата. Кері парасы лягу етілігі бұ йөнеліште бірінші емін адымдыр. Мевзунun девамы бізім левхамызда. Эпидемияның en қызғын ноқтасы да кечілмеді. Федерал емерлерден сон ярымада акимиеті орта ве кечік эмелдарлық үшін қол тұту чарелеріні ішлеп чықарды. Олардың арасында юридик шақыслар үшін мүлкиет ве нақылиет бергісінің экселювы де бар. По бизнесу непосредственно я уже с Минфином Российской Федерации вопрос согласовал. Значит, для предпринимателей в пострадавших отраслях принято решение. Для юридических лиц это в 2 раза уменьшение налога на имущество юридических лиц. Мы договорились на 50% сокращаем. И транспортный налог сокращаем на 50%. На второй квартал, на 3 месяца на период мы действуем. Бюджету Республики Крым это будут недополученные доходы в размере 500 миллионов рублей. Но тем не менее мы договорились еще раз вот с Владимиром Андреевичем, с Юрием Михайловичем, сели, проговорили с коллегами. Считаем, что эта мера оправданная. Пойдем, то есть, как бы навстречу. Bundan da gayrı Сергей Аксенов кемер müesseselerini kira parasından boşatmağa karar aldı. Bu hareket mülkiyeti Cumhuriyet'te olgan işhanelerge ait. Mülkiyet vezirligi bergen malumatga göre yarımadada böyle işhaneler 300'den ziyadedir. İmtiyazlı kreditler verilmesi için de Cumhuriyet büdjetten 200 milyon rubley ayrıldı. Разработан льготный кредит с расширенным перечнем возможностей. Это на заработную плату, на оборотные средства, возможно взять данный льготный кредит, на уплату налогов. Раньше ставка составляла 6%, ставка рефинансирования. На сегодняшний момент ставка будет составлять 3%. Çalışkan müesseseler için kira parası 2 kerege eksildi. Munitsipalitetlерге de böyle avaliler berildi. Kiranen uğraşan şahsi iş adamların mesele ayrıca müzakere etilecek deyip kaydetti Sergey Aksyonov. Cumhuriyet'in hakimiyeti iş adamlarını kiralık paradan boşatkanlarga kol tutmağa hazır. Bu hareketler koronavirus darhalığına karşı çareler sebebinin ağır vaziyetke oğragan adamları kira parasından azat etkenlerge yönetilgen. Bundan son Cumhuriyet'in Maliye Veziri ve Vice-Premieri Irina Kiviko yarım adamızın iş adamlarının görüşüv geçirdi. Subetinin neticesi oldu. Ahmedcit'in en büyük 4 ticari merkezi 80%'dan ziyade kira parasını düşürdü. Bu Maliyevi toxtav devirinde bayağı yengillik berdi de iş adamı Eldar Mehmetov. То есть, если у нас номинально была, да, там аренда, ну, грубо в цифрах 100 тысяч, то осталось 20 тысяч. Но что такое 20 тысяч? Это обслуживание торговых центров, администрирование, это, ну, в общем-то, коммунальные какие-то платежи, которые входят в эту эксплуатацию. Pandemiya devirinde biznes toxtab kaldı. Bu cemaat için aşsuv noktalarına da ait. Mına bu boş ticari merkezde olğanı gibi. İş adamları kelirsiz kalgımaktan gayrı zarar da göreyler. Сами коллективы понимают, они пошли навстречу, мы сократили зарплату, но сократили ее до той степени, чтобы обеспечить свою жизнедеятельность, кормить свои семьи. В принципе, тут как бы на данный момент радует, что все идут на взаимовыручку, на взаимопонимание. Rusya hakimiyeti kiralık paranı lahu etken sağlar cedveline turmuş hizmetlerini göstergen. Eglendirivnen uğraşan turizm ve musafirhane işi beden terbiyevi faaliyet ve hoşmat asil sağlarını kirsetti. Bunun birge hakimiyet Mayıs ayında endi biznes evvelki gibi çalışması ihtimalını kaydetti. Sofiya Şukurova, Ruslan Minayev, Vitaliy Golubov, Millet için. Kırımның көчүү халықларының бірлігіндедір. Ahmedcit'te Devlet Milletler Ara Komitetinin teşebbüsü ile böyle serlevалы sergi açıldı. Onu milli medeni muhtariyetleri ve cemiyetleri vekillerinin resimleri yaraştırdı. Ekspozisiya Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in reabilitasiyasında emirinin 6 yıllığına bağışlandı. Mevzunu mühbirlerimiz devam etti. Живые люди, это не фотовыставка, это с нами все народы Крыма сейчас здесь присутствуют. Кериштен Ақярғажы, Вермени базардан Ялтағажы, Қырым халқарының парлақ чешітлігі бір фотосергеде тағзым етілген. Бұл зиманеви фотожыларының әсерлерідір. Олардың қараманғыры ise әдей адамлар олды. Они говорят нам, вот мы, наши семьи, наши родные, наши близкие, наш народ. И
каждый из них рассказывает о культуре народа, передает такие исторические, да, данные. Экспозицияда 70 фоторесим тақдим етілді. Олар Қырымда яшаған халқарының милли урбалары, әдетлері, эснафлары ве турмушы ile таныш еті. Лейхада милли медени мұхтариетлерінің ве жумхуриет жемиетлерінің векилері іштирак еттілер. Олар арасында сайысы аз олған халқар да бар. В Республике Крым проживает большое количество народов и народностей. Сегодня мы можем с гордостью говорить о том, что все проживают у нас в добрососедстве. Республика Крым является территорией комфорта, комфортного проживания, независимо от национальности человека. Сегодня мы стали свидетелями открытия замечательной выставки. Мир и согласие – это самый главный залог развития любой территории, любого государства. Экспозицияның темелі Қырымның күчік халқарының бірлігінде адғы фотоальбом олды. Бойле фикір құрушы шіркетлердің группасына айыт. Лейха Мининформ ве Госкомнат идаресінің ярдымы или амелге кечірілді. Сергіні Русия президенті Владимир Путинның Қырым халқары реабилитация етілу фақында чықарған әмірінің 6 елғына бағышладылар. Бұл весіға милли сиясетін темелі олды. Келініс мұйым басамақар ақында қатырғайық. Тарихи күн. 2017 senesi сентябрның бірінде талебелер огүнде 44-нчы мектептің қапылары açıldı. Ona Rusiya Qaramani Alime Abdınanovanың ады берілді. Şimdi мектеп регионның en yaxşı оқув müesseseleri sırasına kirmekte. Kırım Tatar tili ve edebiyatı esas dersler olarak hepsi sınıflarda öğrenili. 200'den ziyade başlangıç mektep talebesi bilingval usulda tahsil alalar. Внимание, минутная готовность. 15 sene Rusya'da birinci Kırım Tatar millet dep adlandırılgan telekanal yayınlap başladı. Mında gece kunduz en aktual haberler, ток-шоу, filmler, eğlence ve analitik programmalar gösterili. Bir yıldan son Vatan Sedası adlı radyo çalışıp başladı. Şimdi radyo yarımadamızın 80%'ını kaplap ala. Bu ise Kırım'ın kurulayatkan Cuma Camisi. Yakın vakitte o yarımadamızın Müslüman ümmeti için merkez olacak. İsmail Gasprinski adına media merkez Kırım'da yaşagan halkların tillerinde 36 kitapını neşir etti. 6 milli medeni muhtariyet ve cemiyet teşkilatı grant yardımını elde etti. Ananevi medeniyetin saklanılması ve inkişafı, ruh cihetin kıymetli şeylerinin saklanıvığı, bu halklar dostluğu ealinin maksadı sayıla. Tek geçken sene Cumhuriyet'te 300'den ziyade etnomedeni tedbir geçirildi. Самое главное, что все мероприятия, которые в этом году мы запланировали, они так или иначе отображают работу Дома дружбы за 5 лет. В них принимают, это разноплановые мероприятия, в них принимают участие и национально-культурной автономии, и лучшие коллективы Крыма, и даже те, которые не были с нами 5 лет, но в этом году они заявили о себе. Реабилитирленген гражданлар için çeşit sahalarda bir sıra leyhalar amelge geçirildi. Onların arasında tahsil, energetik ve kommunal infrastrukturalarının, yollar ve mesken evlerinin kurulması oldu. И предоставление жилья, это оказание помощи на завершение, это компенсация расходов, направленных на подключение газа, воды, электросетям людей, улучшается инфраструктура наших населенных пунктов, мест компактного проживания. Сегодня завершается и вводится эксплуатация линий электропередач, газификация, дороги с твердым покрытием, строятся объекты социальной инфраструктуры. Hristiyan ve Müslüman dini bayramları Cumhuriyetimizin hepsi sakinleri için resmi şekilde rahatlık günleri oldu. Cumhuriyet başı aytkanı gibi yarımadamız dünyanın hepsi regionları arasında milletler ara ve konfessiya ara münasebetleri cihetten en tınç ve keyfiyetlilerden biri sayıla. Kırım bizim evimiz ve biz Büyük Rusya Xorantasının bir kısmı sayılamız. Mında hürmet ve yardım prinsipleri emniyet taşıyıp barışık ve muhabbetlik ise umumi digerligimiz ve kazançımızdır. Dilara Şevketova, Şulakova, Ramazan Alivapov, Hasan İbragimov, millet için. Kırımның tahsil vezirligi talebeler için birkaç fenlerini lahu etti. Endi balalar bütün dikkatini esas fenlerge ayıracaklar. Bu vaqtda tahsil, ilim ve gençler veziri Valentina Lavrik haber etti. Başka fenler evvelki gibi alıp barılacak. Distansiyon tahsil aluvunda ana babalar ve balalar nasıl kıyınlıklarga rast keleyler. Bizim muhbirlerimiz mevzunu öğrenmege tırıştılar. Еще раз повторяю, откройте, пожалуйста, тетради и запишите сегодняшнюю дату. Дистанцион şekilde tahsil alıp herkes öz evinde bilgisayar önünde tura. Riyaziyat yani matematika dersi canlı rejimde geçiyor. Сложение смешанных дробей, во-первых, вспомним, какая дробь называется смешанной. У нее что присутствует?
Одна целая часть и дробная часть, правильно? Оқов бір программада кече вазифелерны ise балалар мектептің электрон сайтында бежерелер. Конечно, не очень нравится учиться дистанционно, но есть и свои плюсы. Алия Абдураманова, Алиме Абдинанова adına 44-cı sanlı mektebinin İngiliz tili hocası. Distansiyon dersleri bugünkü endi o'tkirdi. Şimdi ise 10-cı sınıf talebeleri için F vazifasını hazırlay. Если вдруг у детей возникают вопросы, у нас есть группа ВКонтакте, где мы можем общаться, где они после ознакомления с материалом они выполняют работы проверочные на платформе Я-класс. Екінші sınıf talebesi Emilия Mimetova Rus tili boyunca kaligrafiya dakasını keçe. Sınıf işi ve F vazifasını yapmak için onun 4 saati kete. Как я устала от этих уроков. В школе было интересней. Там можно было с моими одноклассниками поиграть. В школе можно на перемену сходить. А тут даже никакой перемены нет. И яблоко даже покушать нельзя. Я очень скучаю по моей учительнице. Исмагуль Нусретовне. Я очень хочу в школу. Но из-за этого коронавируса я сижу дома на домашнем обучении. 5-ci sınıf talebesi Midat Bekirov ise evden yengelikten tahsil ala internet ile problem yok dey. Конечно, в школе было лучше учиться, ведь там ты мог бы пообщаться с друзьями, поделиться своими впечатлениями. Baz talebelerge hocalar ile canlı subet yetişmey. Конечно, это не очень удобно. Удобнее, когда стоит перед тобой учитель, объясняет тебе эту тему, но приходится. Наверное, это нам для того, чтобы мы были немного самостоятельные. Ana babalar da çekiş Elmas Abdulganiyeva 3 balanın anası. Uykenleri student, küçüğü ise 3-cü sınıf talebesi. Это, честно говоря, напрягает и физически, и психологически. Особенно, когда занятия у всех в одно и то же время. Старший, допустим, занимается на компьютере, средний на ноутбуке. Ну, а младшим приходится в это время читать. А я в это время веду еще дистанционные занятия в детском саду, так как я работаю воспитателем. Dinşina Surukiyatçı Zine Bayırovanın korantasında da 3 talebe oku. Çoxusu ana babaları gibi texniki problemlerge rast geldi. Onun aytqanına ko'ra ana babalar çoxsu şeylerge katlanılıp tahsil alınıvı yani şaraitlerine alışmak gerekler. Знаете, очень важно родителю прежде всего оставаться спокойным, не ставить прежде актуальных, высоких планов и задач собственным детям. Мы должны понимать, что так как раньше успеваемость может не быть. И задания наших детей, их ответственность, мы можем включаться туда только тогда, когда они действительно нуждаются в нашей помощи. Çox balalı xorantarlarga, xususan bilgi sayaları ve internet olanmanğanlarına ağırlıq tuştu. Kırımның tahsil elim ve yaşlar veziri Valentina Lavrik hocalarga derslerini evde gadjetler ogünde de geldi mekteplerde онлайн şekilde geçirmege tavsiye etti. Имеет право прийти на свое рабочее место и воспользоваться этой техникой. Конечно, имея справку разрешения от руководителя. Сложнее с детьми. На сегодняшний день примерно 2000 детей, которые не имеют подключения к сети интернет. Sade olmagan distansiyon oquvni biraz yengilleştirmek için Valentina Lavrik bir sıra mektep fenerlerini lahu etmek kararını çıkardı. Endiden olar esas sayılmagan derslerge ve dersiyen tış işke vakit ayırmacaklar. Böyle konu yerli municipalitler özlerini tayinlemek gerekler. Если мы решили, приняли такое решение, дали вам такую рекомендацию закончить на данном этапе процесс изучения, усвоения программ по тем предметам, которые не имеют такой огромной сложности интеллектуальной нагрузки, чтобы это было единой командой. Vezirlikte da bir karar çıkarıldı. 9-cı sınıf talebeleri için matematika ve Rus dili boyunca iki imtihan devlet esas imtihanı şeklinde geçirecekler. Devlet neticevi atestasyon sesiyasını iyun ayının 8'inde iyulun 31'ine kadar devam edecek. İmtihanın formatı aynı kalacak. Talebeler için bütün Rusya teşkil fişleri bu yıl lahu etildi. Elmas Ablakimova, Sevilya Mimetova, Ayşe Shulakova, Arsen Fukala. Millet için.
БНМИМ ве актуаль саяси, иктисади ве ичтимаи хаберлерді. Бір аптадан сон хаберлер авто программаны хачырманыз, хайырлы ақшамлар, сағылық мен қалыныз.